Laingut ki MLA kan thup u MLA ka Milliam constituency uba Hamletson Dorling u MLA ka Soyong uba Samlin Malngiang u MLA ka Umsning uba Jason S Maulong kila ai ka city e no dekhot kom ki MLA ha ulam phang ka yeng dorbar thau an uba met ba lingdo menta ka sandrik kala lingkot ar hajar ar phulai Laban kedau babaro alai ngut kini ki MLA kin lej ban penya so yaladi Shaka Party National People's Party Nakliyan juga bat dia bat kinong lam kamban kanono ka jeng terbangan sa pasarti yarong prolog ya phone sebenarnya rung lapan tim iki bangla arisan yak yang dia kiru kala phone nga kala kedai kala baham pada dasar tak jong ki tunda kanu ru rekem bangla kiru marba nakliyan jo ahin nado bangla jom ngam ju der kamar wai pa konstitusi kada ka core committee bat kadan ka GC dan ka general council ka ba naman la chidong kilo member hata council dai halor ka jing i ka jing sham ka council ka ba advice nga bandino ito ka pati dia kububrio ngamla ban yang persa ikino hilam no marba ha collection hi klem bin hilam klem dong kersan pinrai marway biasa marway kita skap ni semua jing balang cara daw sini kana ka ngano pindong sa haka nyotrik si sejan ko amaran maka terus ko ka election po million kali ka bayar ba nomor bahapo million election hi brio kinda pe kami ka parti pe ya brio betray ya ka di biasa luar ka man nuru kita hai kibi pa ba jaga million kini besar pa ba jaga million kini kuda kecil kecil kuda kecil suhu ya kam ki pa ba hikit besar ya ka kam jong kandidat jong Kaya ba ka jingtu jong ka saka bat na kalang jong dong ikat dan wara ay ro ka par katu ka de halor ka itray jaka bat ka department CCN ka ba ning na sim ka jaka gino grim siman jing na wa jong ki bat ay kam te khandiat ang tu ki la ay sangut te kidang apoy tang wen te ki ang apoy don ang proligut dan ni ay supan he kam don ni ay tay sa mo jadi subak lang ni tay ka don then naglang jong ang subak ay kulay yang PG department ki officer bat ya kitu ki try jaka bat suslong ang tag na laban met ko umrum tag letas awat sa tumud na iyo ka ay ka bang ya na eto sini ya mantang ni habat tas ko kada ka ka labyang lut na don sila ngom na sa ya ka ay ka ba ipat ba yung banilabon ni don ka pa ko magkano kang pagdas pinamo pa na play din ko. Kata batet ka kabanggil ada pa. Kasi long bang patapoy ni try jaga kadi hok yo. kadi bitin try jaga Hindi. Pag basim dal issue eh. Kalong bay ka try kan saka manda kala ay ka jaga kumba si akar ste. Dia matakat kung ka road yung government. Ino gibreo giblay ka simen. Siya ka sorka ang tajumuntoy pa ba kadi kamram jo sorka kan ay kambate hi. Madison na napilog siya ka. Ala siya nga nung support NPP nga welcome to PDP mo. Makikili ba PDP hajak nung ba. Ito ang nagtatag ng PDP. Kinakalyang jong ate kumuikiran iba ang kanilin siya na mar kaboy konsulsi may ipat ba hakmat. Yung pang-iba hakinig islam. Katong apay sa kiniginong yalam ki bahalot. Kim subuntad di kaya jindong kamo po konsulsi. Maka jindong kamo po konsulsi kami jindong kamo ba di sa jindong kamo po. Mari konsi ko sa din ba na do Islam di Indonesia baka iba hakini Islam kladon kata ka progress kladon kata ka development haki bentag per dia tidak ba kejurung di pis di kedai nama tuya minister kamdon em kata namar kan ong IP kata kamarai si mo nakadon ka AK ten layak tebi naka media na do mano nado ni kong hilai ten sai bangi nya tre nado mo changi tre kum ko ka family ko ka unit ka jingdong jong aspo ka NPP kalong no ba kita ki mo kita ki scheme kita ki development no ta ki peta Kamla kidiat marbaha